2019 niho haje umukwabo wa FDLR ku mwaka gace ni FDLR isa niga control. Ubwo niho haje umukwabo 2019 wo gufata abana bize bakiri batoya bose bafite amashuri mwako karere. Ubwo ni mwubwo buryo nagiye kwisanga muri FDLR. Wongeye guhabwa ikaze nanone ni The QuickTimes News nk'ibisanzwe mu makuru tubafitiye muri aka kanya. N'umwe mu bahoze ari mu ngabo za FDLR zahongiye muri Congo, n'umwe rero wabashije kugaruka mu Rwanda. Ni bamwe mu babasha kugaruka mu Rwanda bagatanga ubutumwa bw'uburyo babona u Rwanda. Mu magambo rero yarivugiye ati uheruka yo vuba FDLR iriyo kandi ingengabitekerezo yayo iracyayifite. Rwangabo rero niwe uherutse gutoroka FDLR. Muri Nyakanga uyu mwaka, Minisitiri w'Ubucuruzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Julien Paluku Kahongya yabwiye abanyamakuru bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abagize umutwe witwaje intwaro wa FDLR ari abasaza barimo abafite imyaka 70 y'amavuko, agamije kwerekana ko utagifite cyangwa se agamije kwerekana ko batagifite imbaraga zahungabanya umutekano w'u Rwanda. Yagize ati rero FDLR n'abarwanyi bari mu Rwanda mu mwaka wa 1994, hashize imyaka 30. Uwari ufite imyaka 30 uba afite 60, uwari ufite imyaka 40 uba afite 70. Abenshi mu bayobozi bayo benshi bafite imyaka 70. Ni ikihe kibazo bateje ku mutekano w'u Rwanda? Uwo rero nkuko nawe babwiraga no Minisitiri w'Ubucuruzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Julien Paluku Kahongya. Mu magambo yiwe yatangarije rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko abagize uyu mutwe witwaje intwaro wa FDLR ari abasaza barimo abafite imyaka 70 y'amavuko, agamije kwerekana ko FDLR itagifite imbaraga zahungabanya umutekano w'u Rwanda. Uhawe ikaze rero ni The QuickTimes News. Ni muri aya makuru tugiye kubagezaho. Nta kindi usabwa rero uretse kureba aho handitse subscribe ugakandaho, maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. 2019 niho haje umukwabo wa FDLR ku mwaka gace ni FDLR isa niga control. Ubwo niho haje umukwabo 2019 wo gufata abana bize bakiri batoya bose bafite amashuri mwako karere. Ubwo ni mwubwo buryo nagiye kwisanga muri FDLR. Banjyanye mbega baje kudufata, badufatira hamwe mu karere k'iwacu. Abantu bize amashuri bose bakoze recensement barabajyana kutugenda gute. Amagambo ya Paluku rero kuri FDLR asa nayo Perezida Felix Tshisekedi wa RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umuvugizi wa guverinoma yabo bigeze kuvuga ko bagamije kwerekana ko uyu mutwe witwaje intwaro udateye ikibazo ku Rwanda. Ni guverinoma y'u Rwanda rero yo ntiyahwemye kwerekana ko FDLR iri mu mwanya wo gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu karere mu bwisanzure, kandi ubukungu ikusanya no gusoresha abaturage mu bice igenzura biha uburyo bwo kwinjira cyangwa se bwo kwinjiza abarwanyi bashya, yubaka ubushobozi bwo kugaba ibitero na wazalendo igakurikiraho. Kuko usanga ira FRDC rikuze iri kuvuga ati n'ubundi nta ni mwebwe mwaduteye, n'ubundi munavugaga ururimi rumwe, nta nubwo twabizera. Twebwe turi abanyakasayi, ntabwo tugiye kugwa muri Nord Kivu. Nimugwanire Nord Kivu yanyu, naho nimutagwanira Nord Kivu yanyu, twebwe igihugu cyacu ni kinini, nubwo Nord Kivu bayifata twaje n'ahandi. Ubwo ni muri ubwo buryo rero FRDC ibititaye ku ntambara, ahubwo abumvaga bayifitemo uruhare rukomeye kandi bari kumva banayitsinda nabo bazarendo na FDLR b'abanyenoro Kivu, naho abandi bo naco bibabwira.
imbaraga ikazikura kuri FARDC, azaga muze mushikira ibikoresho muje kugwana. Ubwo ariko ibyo bikoresho FDLR ihabwa na FARDC ibigeramwo amakenga nayo, avuga ati hari umunsi gumwe FARDC izagirana imishikirano na M23 ugasanga baratubirindutse, kubera ko natwe turi imitwe y'inyeshamba ntabwo tuzi ibyabera mu mishikirano. Buriya nk'iyo FARDC ihaye ibikoresho FDLR ikoreshaga kimwe cya kabiri cyabyo, ikindi kimwe cya kabiri cyabyo ikaja kubihisha, uko ibiteganya ko umunsi gumwe M23 izafatanya na M23 kubahiga igihe hazaba habayeho imishikirano yo kurangiza intambara muri Kongo. Ngira ngo ribara uwariraye, nta mezi ageze kuri anashize Rwangabo Jean Damascene wari ufite ipeti rya sergeant cyangwa se serija mu gisirikare cya FDLR atorotse uwo mutwe agatahuka mu Rwanda, agahita yoherezwa mu kigo cya Mutobo gutegurwa kwinjira mu muryango nyarwanda, kimwe n'abandi bahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuze gutoroka FDLR kuko nta n'umwe mu bafite aho bahuriye nayo wemerewe gutaha. Iyo bamenye ko ufite icyo gitekerezo nturara uricwa, ndetse ngo n'uwo bumvise ko yigeze gusura bene wabo mu Rwanda baramwivugana ntacyo bitayeho, babita ibyitso mbabarire. Rwangabo rero umaze amezi arenga 3 gato agarutse mu Rwanda, igihugu yari yarahunze mu mwaka w'1994 ubwo yari afite imyaka 10 gusa. Avuga ko uwavuga ko FDLR idahari yaba yigiza nkana cyangwa se akaba ari ntamenya imwe ijya irira ku muziro. Ahamya neza ko FDLR ihari kurusha nuko igisirikare cya EDC cyangwa se FARDC gihari, kuko no mu bikorwa byinshi icyo gisirikare ntigishobora guhaguruka kitagaragiwe na FDLR. Rwangabo wabaye imyaka myinshi muri FDLR mu kiganiro kihariye yagiranye n'igihe yahamije ko FDLR ihari kandi igifite ingengabitekerezo yayo, ni ingengabitekerezo ya jenoside rero nk'uko byahoze. Mu magambo yiwe yagize ati, njyewe uherukayo vuba nahamya ko FDLR iriyo kandi ingengabitekerezo yayo iracyayifite, ntabwo yayishyize hasi, inafite umugambi wo kuzanatera igihugu cy'u Rwanda, usibye wenda ko itabishobora ko itabigeraho, ariko ibyo bitekerezo mu mutima irabifite. Kwirirwa rero bavuga ngo ntayihari ni ukubeshya, ni igipindi cy'abanyapolitiki, kandi ideoloji yayo inaracayifite, ntabwo yayishize hasi. Inafite umugambi wo kunazanatera igihugu cy'u Rwanda, usibye wenda ko itabishobora ko itabigeraho, ariko ibyo bitekerezo mu mutima inarabifite. Kwigwa baravuga rero ngo ntayihari ni ukubeshya, ni politiki y'abanyepolitiki. FDLR yo irahari kandi ibitekerezo byayo bya bine nta byahindutse, ahubwo FDLR iba iri kubicengeza no mu bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ati muzadufashe tugere ku butegetsi, hasigaye namwe muzaba mugize amahoro. Basa nk'abantu bakomeje kuyobya abaturage no kuyobya abana bakiri bato b'urubyiruko bavukira muri za Kongo, babigisha inyigisho z'urwango zo kwanga abanyarwanda n'abari mu Rwanda, mu rwego rwo gukomeza kwiba no gukomeza kwiba muri Kongo amabuye, bikungarazaho ubutunzi. Nicyo ntekereza ngewe kuri FDLR muri iki gihe. Uyu mutwe ukomeza kwiyubaka ushaka amaboko mu buryo butandukanye, burimo gufatirana abasore bose bakirangiza amashuri yisumbuye n'abakiri bato, kandi
bakabakusanya ku ngufu bakabajyana ku ikosi aho batozwa kurwana bakanacengezwamo ingengabitekerezo ya jenoside. Irakoze Martin n'indi gihamya y'amabi akorwa na FDLR nk'umuntu rero wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku babyeyi bari barahunze mu gihe cy'umwaka w'1994. Yavuze ko ubwo yari arangije kwiga ayisumbuye FDLR yaje mu gace k'iwabo itwara ku ngufu abana bose bari bararangije ayisumbuye bajyanwa gucengezwamo. FDLR yisanga atyo ayirimo. 2019 niho haje umukwabo wa FDLR kumwe ako gace ni FDLR isa n'igakontorora. Ubwo niho haje umukwabo 2019 wo gufata abana bize bakiri batoya bose bafite amashuri mwako karere. Ubwo ni mwubwo buryo nagiye kwisanga muri FDLR, banjyanye mbega baje kudufata badufatira hamwe mu karere k'iwacu, abantu bize amashuri bose bakoze lisansema barabajyana kutugenda gutyo. Mu magambo yiwe rero uyu mwana bigaragara ko kiri muto yagize ati twagezeyo baratwigisha tujya muri SEE cyangwa muri 2019 turangije dutangira akazi batubwira ko turi kurwanira kuzataha mu Rwanda tukazarwana tukavanaho ubutegetsi bw'igitugu buriho mu Rwanda, niko batubwiraga, tukigarurira u Rwanda nk'urwa mbere. Mu gihe twagezeyo baratwigisha tujya muri SEI 2019 turangije SEI, ubwo dutangira sasa akazi batubwira ko turi kurwanira kuzataha mu Rwanda, tukazagwana tukavanaho ubutegetsi bw'igitugu buriho mu Rwanda, niko batubwiraga ati tukigarura u Rwanda nk'urwa kera. Mugenzi wabo nawe uri gutorezwa mu kigo cya Muto, nawe akaba yarahoze muri FDLR anatoza abandi. Yahamije ko FDLR ifasha FARDC mu ntambara ihanganyemo nayo 23 kugira ngo bizabe nka bimwe ngo agasaza kamwera akandi kuzakamwa, nayo ngo izabafashe gufata mu Rwanda barwanya ubuyobozi buriho. Irakoze rero yavuze ko mu ntambara ya 23 na Wazalendo FDLR ariyo ishyirwa imbere ndetse ko ariyo inashishikariye kurwana kurusha FARDC ba nyiri igihugu. Niyongereyeho ati mu magambo ye baravuga ngo ntabwo bahanganye nayo 23 ahubwo bahanganye n'u Rwanda, bakavuga ko nibongera imbaraga mu rugamba aho rubera mu gihe cyo haruguru bizatuma u Rwanda rujyanayo ingabo zose, hanyuma FDLR hititera iciye mu gice cyo hepfo yinjire yisanzuye. Mu migambi yayo rero FDLR iguma gutera ubwoba abanyarwanda bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibabwira ko utahutse bamufata amajwi ubundi bakamwica, ikababwira ko igihugu kizongera gutekana ari uko nta mututsi ukikirangwamo. Intwaro bateganya kuzakoresha batera u Rwanda nizo bahabwa na FARDC, ubwo ni igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntambara bayifashamo, nayo ibizeza ko izabafasha gutera u Rwanda. Gusa ngo hari izo bibikira ku ruhande kugira ngo nihatagira ibitagenda neza mu mikoranire yabo na FARDC bazabe bafite utwo basigarije twabafasha kwirwanaho. Ni inkuru rero muri kugezwaho na The QuickTimes News. Icyo abarwanyi rero batahutse bose bahurizaho nuko nyuma yo kugera mu Rwanda bakabona ko ibyo batewemo na FDLR ari ibinyoma gusa, ndetse bakabona uburyo igihugu cyiyubatse mu buryo bwose, bahamya ko kuba FDLR yakomeza kuvuga ko
izatera igihugu igakuraho ubuyobozi ari nka za nzozi z'umushonjoro utarya kandi inzara ikimubuguna amara. Nta n'icyizere leta y'u Rwanda ntiyahwemye kugaragaza ko FDLR ari ikibazo gihangayikishije ndetse ko leta ya Kongo ikwiye guhagarika imikoranire nayo ahubwo ikayirandura. Leta ya Kongo buri gihe yica amatwi kuri icyo kibazo kuko ntiyarandura FDLR kandi ari ishyiga ry'inyuma mu ntambara irwana. Ni The QuickTimes News rero nta kindi usabwa uretse kureba aho handitse subscribe ugakandaho maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu yandi makuru.